mu gihe isi yose ugiye mu ntambara ya Iran na Amerika, ariko kugeza ubu isi yacu yatatswe n'icyorezo gishya cyari cyarahanuwe. Icyo cyorezo bacyita Hantavirus, aho tugiye kureba uko iki cyorezo gishya cyatatse isi cyandura, aho gikomoka ndetse n'uburyo twakirinda. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Cedric Cedro Official no kwibuka kumfollowinga kuri Instagram na TikTok, hose banyita Cedric Cedro. Bahaye ikaze. Ubundi Hantavirus ni virusi itera indwara yandurira cyane cyane ku mbeba n'andi matungo mato yo mu gasozi. Iyo virusi ishobora gutera uburwayi bukomeye ku bantu, cyane cyane ku bihaha cyangwa ku mpyiko. Ubundi iki cyorezo bwa mbere cyagaragaye ku bwato bwitwa MV Hantavirus. Ubu ni ubwato bunini bwifashishwa mu ngendo zo gutembera no gukora ubushakashatsi ku nyanja. Bwari buri mu rugendo buva mu gihugu cya Argentine bugana Cape Verde, aho abantu batatu bari mu bwato bapfuye mu buryo budasobanutse. Aho basuzumye iyo mirambo bavuga ko bikeka ko bashobora kuba banduye icyo cyorezo cya Hantavirus. Hashize amasaha make abandi bantu batatu bararwaye. Muri abo bantu barwaye, umwe yaturukaga mu Bwongereza, niwe wahise wemezwa ko yanduye iyi virusi ako kanya. Aho mu itangazo ryasohotse ku cyumweru, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryavuze ko umuntu umwe yemejwe ko afite Hantavirus, kandi abandi nibura batanu bakekwaho kuyandura. Muri abo batandatu, batatu bamaze gupfa, umwe akaba ari kuvurirwa mu cyiciro cy'indembe ICU mu gihugu cya Afurika y'Epfo. OMS yavuze ko hakomeje iperereza ririmo ibizamini bya laboratwari no gusesengura uko indwara yakwirakwiye. Ikindi ni uko ubufasha n'ubuvuzi bukomeje guhabwa abagenzi n'abakozi b'ubwato aho ngaho buri, kuko kugeza ubu ngubu ubwo bwato buracyari mu nyanja ndetse bwabaye ibitaro. Kugeza ubu ngubu yaba abakozi ndetse n'abagenzi bose baracyari mu bwato bashyizwe mu kato, aho nta n'umwe wemerewe kubusohokamo. Abaganga bari kujya kubitaho banakora ubushakashatsi kuri iki cyorezo gishya cyagaragaye muri ubu bwato. Ubundi Hantavirus ni iki? Hantavirus ni itsinda rya virusi zitera indwara ebyiri arizo Hantavirus pulmonary syndrome HPS na hemorrhagic fever with renal syndrome HFRS. Aho rino tsinda rya mbere bita Hantavirus pulmonary syndrome HPS ni virusi ifata cyane cyane ibihaha, akaba ari nayo ikunze kuvugwa cyane kuko ishobora guteza urupfu ku kigero cya 40%. Noneho irindi tsinda rya kabiri bita hemorrhagic fever with renal syndrome HFRS, iyo ni virusi ifata impyiko, ishobora gutera urupfu hagati ya 1% ndetse na 15% y'abayirwaye. Noneho tugiye kureba uko Hantavirus ikwirakwira. Hantavirus ikwirakwizwa cyane cyane n'imbeba zanduye zishobora kuyitwara mu nkari zazo, mu macandwe ndetse no mu myanda yazo. Ubwo ni amazirantoki y'imbeba. Bavuga ko iyo byumye bishobora kujya mu mwuka, maze umuntu akayihumeka agahita yandura iki cyorezo. Ni gake cyane iyi virusi yandurira hagati y'abantu. Ubwo ni ukuvuga ko iyi virusi mbaye nyanduye njyewe ntabwo nayikwanduza ngo nawe uhite uyandura ako kanya. Bishatse kuvuga ko iyi virusi ari non-communicable disease. Noneho tugiye kurebera hamwe aho ino virusi zikunze kugaragara. Duhere kuri ya virusi ya mbere bita HPS. Ubwo ni ya virusi ifata ibihaha, ikunze kuboneka muri Amerika y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Noneho ya yindi ya kabiri bita HFRS, ubwo ni ya virusi ifata impyiko, ikunze kugaragara cyane cyane muri Aziya n'Uburayi. Bivuga ko buri mwaka ku isi haboneka ibihumbi 200 by'abayirwara buri mwaka. Tugiye kureba ibimenyetso biterwa na Hantavirus. Reka duhere kuri HPS yandurira mu bihaha. Indwara ya Hantavirus itangira isa n'ibicurane. Utangira wumva ufite umuriro, wumva ufite umunaniro ndetse no kubabara umubiri wose. Noneho nyuma y'iminsi 4 kugeza ku 10 ishobora gutera gukorora, guhumeka bigoranye ndetse n'amazi akaza mu bihaha. Tugeze ku cyiciro cya kabiri bita HFRS, ubwo ni ya virusi ifata impyiko, ishobora gutangira nyuma y'icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru 2. Noneho tugiye kureba uburyo Hantavirus ishobora kuvurwamo n'uburyo twayirinda. Kugeza ubu ngubu nta muti uvura Hantavirus uhari. Kuvura Hantavirus bikorwa haterwa urukingo umubiri, aho runo rukingo rufasha umubiri kuruhuka neza ndetse uyirwaye agahabwa amazi menshi kandi agafashwa no guhumeka ibizwi nka ventilator. Hantavirus ishobora kwirindwa mu buryo bukurikira. Abaturage barasabwa kwirinda imbeba aho abantu bari, gusukura aho zishobora kuba zanyuze, kudakubura cyangwa kudakoresha vacuum ahantu hari imyenda yazo kuko ishobora kuyanduza mu mwuka, ndetse no kwirinda guterura imbeba zipfishije, ndetse no kwirinda gufata ku matungo
magufiya ashobora guteza ibyo byago. Ese Hantavirus ni indwara iteje akaga ku baturage muri rusange? OMS ivuga ko ibyago ari bike cyane ku baturage muri rusange byo kwandura iyi virusi, aho Dr. Henry yavuze ko nta mpamvu yo gutinya cyangwa guhagarika ingendo kuko ibyago byo kwandura iyi virusi ku baturage muri rusange ari bike cyane. Abantu 2 bamaze kwemezwa ko banduye ino virusi yica Hantavirus, ni mu gihe abandi 5 bakekwaho kuyandura mu bantu barwaye bari mu bwato bwa cruise bwitwa Hantavirus bari mu nyanja ya Atlantique hafi ya Cape Verde, nk'uko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ribitangaza. OMS kandi yongeyeho ko muri abo barwayi 7 abantu 3 bamaze kwitaba Imana, ni mu gihe umuntu umwe uri mu burwayi bukomeye cyane ibyo bita critically ill, abandi 3 bafite ibimenyetso byoroheje. OMS kandi yavuze ko nibura abantu 147 ubwo ni abagenzi n'abakozi bagikomeje kuguma muri ubwo bwato, kandi abenshi muri bo ari Abongereza, Abanyamerika n'Abanya-Espanyol. Uru rugendo rwatangiye mu gihugu cya Argentine mu kwezi kwa Werurwe, kugeza ubu ubwo bwato buri hafi y'inkombe ya Afurika y'Uburengerazuba aho bugiparitse. Noneho tugiye kureba abishwe n'iki cyorezo, se ni bande, bakomoka he? OMS yatangaje ko abantu 3 aribo bamaze kwicwa n'iki cyorezo, ni abashakanye baturuka mu gihugu cy'Ubuholande ndetse n'Umudage umwe. Bivugwa ko hari umuturage uturuka mu gihugu cy'Ubwongereza yabashijwe kuvanwa muri ubwo bwato ajyanwa kuvurirwa muri Afurika y'Epfo. Tugiye kureba ku ruhande rw'ubuyobozi uko bubona iki cyorezo uko gihagaze. Nubwo hari abantu benshi bari kugenda bapfa, OMS ivuga ko ibyago ku baturage muri rusange bikiri bike byo kwandura iki cyorezo kuko iyi virusi idakwirakwira byoroshye hagati y'abantu. OMS kandi iri gukurikirana abantu bose bari mu ndege yavuye ku kirwa cya St Helena ijya Johannesburg muri Afurika y'Epfo, kuko ivuga ko umuntu umwe wapfuye yari ari muri ino ndege. OMS kandi yatangaje ko hatangiye no gushakishwa abantu bose bari muri ino ndege kugira ngo basuzumwe. Noneho tugiye kureba ubuzima bw'abantu bo mu bwato uko bameze kugeza magingo aya ngaya. Sosiyete iri gucunga ubu bwato bayita Ocean Wide Expedition yavuze ko abantu bari mu bwato bari mu mutuzo, hari gutegurwa gusuzuma no gusohora abagenzi, ndetse ko hari no gutekerezwa ko ubwato bwajya muri Las Palmas cyangwa Tenerife muri Espagne. OMS yatangaje ko igihugu cya Espagne cyemeye kwakira ubwo bwato kugira ngo hakorwe iperereza ryuzuye, banasuzume buri mugenzi wese uri muri ubwo bwato ndetse banasukura ubwo bwato, ibyo bita disinfection. Noneho tugiye kurebera hamwe ibyemezo bigiye gufatwa byo kuvura no kwimura abarwayi. OMS yatangaje ko hari gutegurwa kwimura abantu 2 bafite ibimenyetso by'iyi ndwara ndetse no kwimura undi muntu umwe ufitanye isano n'umugenzi wapfuye. Tugiye kureba uko byatangiye kugira ngo ubundi rikwirakwira ry'iki cyorezo rigende rikwirakwira mu bantu bari muri ubu bwato. Ubundi bivugwa ko umugabo w'Umuholandi niwe wabanje kurwara iyi ndwara, apfa ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 4 2026. Akitaba Imana umugore wo ku munsi ukurikiyeho nayo yumvisha atangiye kurwara, nayo hashize iminsi mike ahitapfa ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 4 muri Afurika y'Epfo. Hashize iminsi mike undi mugabo w'Umwongereza yararembye cyane, ajyanwa kuvurirwa muri Johannesburg muri Afurika y'Epfo, aho basanze nawe yaranduye iki cyorezo cya Hantavirus. Nyuma yo gusesengura imiterere ya virusi mu bantu bamwe bagiye bandura, inzego z'ubuzima zemeje ko icyo cyorezo cyatewe n'ubwoko bwa Andes Hantavirus buzwiho kuba bwarigeze gukwirakwira hagati y'abantu mu buryo buke. UK Health Security Agency yavuze ko nta baturage b'Ubwongereza bagisigaye ku bwato MV Hantavirus bafite ibimenyetso by'uburwayi kugeza ubu. Izi nzego kandi zongeyeho ko Abongereza 2 basubiye mu Bwongereza bavuye muri ubwo bwato ku giti cyabo basabwe kwishyira mu kato, icyo bita self isolation, aho kugeza amagingo ya nta n'umwe yari watangaza ibimenyetso by'indwara ko yatangiye kwandura iki cyorezo cya Hantavirus. Inzego z'ubuzima zatangaje ko zigikomeje ibikorwa byo gukurikirana abanduye bari muri ubwo bwato. Banatangaje kandi ko bari gukurikirana abantu 82 bari abagenzi ndetse n'abakozi 6 b'indege bari kumwe n'Umuholandi wapfuye nyuma. Ni mu rugendo rw'indege rwo kuwa 25 mu Mata rwerekezaga i Johannesburg. Sosiyete y'indege yakoze urwo rugendo yavuze ko yahaye Minisitiri w'Ubuzima wa South Africa urutonde rw'abagenzi kandi iri gufasha kubavugisha kugira ngo bakurikiranwe, nk'uko yavuze mu itangazo ya CNN. Iyi sosiyete yongeyeho kandi ko mu gihe iyo ndege yakoraga urugendo, indege yabo Airlink ntiyari izi ko hari abagenzi bafite ubwo burwayi bw'icyo cyorezo cya Hantavirus. Icyorezo cya Hantavirus nta muti wihariye uyirwanya kugeza ubu ngubu uhari, nk'uko ikigo cyitwa Centers for Disease Control and Prevention CDC kibivuga. Uburyo bwo kuvura bushingira cyane cyane mu gufasha umubiri kurwanya indwara no kugabanya ibimenyetso.
kivuga ko iyo umuntu arwaye cyane agatangira kugira ikibazo cyo guhumeka ashobora gufashwa guhumeka hifashishijwe imashini zifasha nyine mu guhumeka. OMS kandi yavuze ko hakomeje iperereza ririmo ibizamini bya laboratwari no gusesengura uko indwara yakwirakwiriye. Yongeyeho kandi ibyago ku baturage muri rusange bikiri bike byo kwandura iki cyorezo cya Hantavirus. Yanavuze ko abaturage bagomba kwirinda gukorakora ku mbeba zipfishije no ku matungo magufiya. Ngayo nguko ngiye banyita Cedric Cedro, ciao ciao, Imana ikomeze kubarinda. Ushaka amafoto meza, amavideo meza n'amadizayini meza wahamagara J Creator kuri 0794386771. Wamwandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyo nimero ya 0794386771 cyangwa ukamusura ku mbuga nkoranyambaga Instagram yitwa J Creator, kuri TikTok yitwa J. Mumugana bakorera amafoto meza n'amavideo meza n'amadizayini agiye atandukanye y'ubwoko bwose.